Nemamo dovoljno veliko gradilište da isprobamo ovo čudo, nego smo morali doći na nogometni teren. Dakle, od ovih standardnih opcija, naravno ima od točke A do točke B mjerenje. Evo kaže od stative A do stative B. Ima 7,32. Lovre, zovi UEFA-u, pita je li to u redu. Druga opcija koju ima je mjerenje površine. Dakle, izmjerite visinu i širinu i on to automatski pomnoži. Tako je nama upravo izračunao da je površina nogometnog gola 17,87 metara kvadratnih. Sinko, u manjim stanovima sam živio. Je li uopće moguće promašiti penal? Udara loptu cijeli život i onda ne mere garsonjeru pogoditi. Teren je dobar poligon za pokazati koliko je laser u stvari moćan, jer kao prvo mjeri veliku udaljenost, a kao drugo mora biti jako precizan jer treba laserska zraka pogoditi točno u stativu. Ko Marquinhos. Isto tako on na sebi ima libelu, pa si siguran da si ga naštimo skroz savršeno vodoravno, znači da se ne bi desilo da ti ispadne krivi rezultat zato što mu je nagib kriv. I evo, kaže stroj iz gola na gol 99 metara, 75 centimetara i 1 milimetar.